Voćnjak Gornji, malo selo u Dalmatinskoj Zagori. Njegovi seljani svakodnevnim dužnostima ispraćaju kriznu 2010. Ali njihovu svakodnevnicu nepovratno će prekinuti ona. Jel moraš za boku ruke s ručak kuvala? Šta sam ti jutro sve rekla? Samo se mažeš. Lude, jedan ludi, blesavi. Stvar. Eto ga, daj. Ti poče. Ma ti si luda. Pa poče. Ma neću. Sad će me čača vikat, jedna crnja. Još će me ispući. No Bože. Šta je ovo? Koje su ovo, Mio? To su Lotte i Heidi. Ko su one? Pa to su tvoje čerke. Moje čerke? Jesu. Iste su ko neke kurvetine tvoje. Ma nisu to kurvetine, to su tvoje čerke. Čača. Ko je to? To ti je mater. Ona je bila u Amsterdamu. A gdje si ti bila? Zašto? Šta di sam ja? A gdje si ti sve ove? Rodila sam. A šta ste vi radile ovdje? Ja ti čistim, spremam, radim. To je sve šta radite, jel? Ona radi. Ona sve radi. Vaša mater je radila cijeli život u izlozima. Dobro govoriš, Čistila Mio. izloge u Amsterdamu. U izlozima sam radila. I po Onda zimnjima. ti znaš pra prozore. Znam. I one s duplim I prozorima. oblačite one lutke, one bebe, one u izlogu, one bebe. Gola sam prala prozore, gola. Pa ti je bilo zima. Bilo mi je zima, je. Se naladila. Neke su mi vene izišle na sisama. Možda ti pokažem. A vidno, moja mate. O, Štepan, di si Štepan? Belmondo, kak si Belmondo? Pa je, vrijeme Kućo prošlo. stara. Pari mi se da smo jučer bili na ovom istom mjestu. Proletjelo je, prijatelju, vrijeme, Da je, to je uletila je čudno. makinja motor, a?
Vidiš, malo sam u krizi, znaš. Kako pa imao si prije onoga... Ne mogu ti se pokvariti. Imao sam problema, završio sam u čorki. Ma nemoj zezat. Sad su me pustili, totalno sam dekintiran i... Ma daj. Ovaj puta ćeš mi morati pomoći da odigramo igru sa Mijom, znaš. Prijatelju. Je li on predsjednik Hrvatske čobanske zajednice? Samo da ti kažem, u sličnim smo govnima. Evo vidiš ja vatrica, a znaš šta imam? Kaj se jede? 2 hrenovke. Moram i ja, fali love, kriza stisla. Kako ćemo? Smislim sam prevaru. Ajde. Optužit ćemo ga da je izvukao, da je isisao sa računa Hrvatske čobanske zajednice 50 i nešto kuna. 50 kuna. Smislit ćemo njegov bijeg preko granice u Austriju i naplatit ćemo mu to 350.000 eura. 350, hoće to proći? Proće. Tebi ide 30%. 30. S obzirom da sam dekintiran, inače bi ti A dao... ja sam! Da bi ti Nama već 2 hrenovke, pa pola koja vatra ža mi je bija za 2 hrenovke. Pola. Ajde, pola. Evo. Dogovoreno. Dogovoreno. Ajmo sjebat staroga. Zašto si ti njega tako stisla? Zato što sam ja dominantna osoba. Ti njima pričaj kako sam se ja mučila. Je, ona se mučila, Moja ja... čača nikad nije pričala. Nikad nisi Pa nisam mogla pričat zato jer su... One su male, kako ću pričat da si bila... Nisu bile uvijek male, nemoj mi se tu vadit. Pa pusti ga, zacrvenio se. On je navika tako. Gosmio! Koju ćete prije informaciju, dobru ili lošu? Pa, dobro. Dobra informacija je što ću vas sada oderati ko svinju. Da li ste vi predsjednik Hrvatske čobanske zajednice? Ja sam predsjednik Hrvatske čobanske zajednice i to me oduševljava. Nažalost, po vas. Ministarstvo me ovlastilo da pregledam knjige te zajednice i ustanovio sam pažljivim pregledom knjige? Pa mi ne znamo knjiga. ne pisat, kamo li knjige? Sad ćete vidjeti, ovo je vaš rukopis. Nemojte vi mene zajebavati ovdje. Pa nisam ja s vama veslo i slamke sisal. Gledajte. Ali kako imam ovdje veslo? Jel ovdje lijepo piše? Imam veslo! Imate veslo? Gdje je veslo? Nisam mu stigao uvaliti ovu vaznu. 350.000 eura ćemo mu tražiti. Za prelazak. Za vazu ću ja. Evo veslo! Evo Odlično. Nisam ja s vama veslo, a šta je ovo? Viš da sisa veslo sa mnom. Ja nisam vidio nikad ovo veslo prethodnih godina. Ovo ste mi sad podmetnuli, još jedna vaša... A vi ste meni podmetnuli ovo. Mi u Hrvatskoj... Nije to je Pogledaj. crno na bilo. Čobanskoj zajednici. Crno na bilo. Nemoj ti meni crno na bilo, ovo je Ja vjerujem. kafeno na bilo. Situacija je gadna, bolje ti se ozbiljiti. Vjeruj mi. Gospod Mio, pažljivim pregledom knjiga, vaših knjiga, HČZ-a, Hrvatske čobanske zajednice, ustanovljeno je da ste ovdje isisali Da, evo. 50 kuna i 20 lipa. Je li ovo vaš rukopis ili moj? To je moj rukopis, ali... O njegovo X. Da ja znam njegov X. X, moj X. Kaj mi ne A vjerujete? kako sam sisa 50 kuna i Kaj mi ne 20 vjerujete? lipa? Kako sam sisa? Ako ne vjerujete, imamo i snimljeni televizijski prilog. Uostalom, pogledajmo ga zajedno. Odmah nakon reklama. R-E-K-L-A-M-E reklame. U svakoj prilici pijte pivo Beton. Jebem ti, šta je sad ovo, majku mu? Pivo Beton. Beton pivo, R-E-K-L-A-M-E reklame.